Masumanda na tigo-tigo tambo melo malangi na tamay kito na kalundi ng duwandonga na kalunganga kito babinbina kan kito rin minta metali turangan don na matakan singunan ni ku ami kito na hulit kumain rukunya pamuni turanga sinrindo etaro turangan no munira rama bakaka no muni bos turangan no munira rama tumbu dakanga kito babinbina kan joni kum lile sarongo ni kito rin may boto kina na hole uni tu kalau ndona kaya bakari tabi kito ani tu turangan ni wala no muni vitumbiri ti ni tumbula bandundua ya nanduin wono kito ndu tumi kena ni tuturang ni kito may sotar patatiko ni kito yata papatu may nangono taliongo kito baka binuna kina bali bikim ni waso kito na nito mulmulu ni to kalo wuki kito mi kito ndina tikem ni katali rara baka uti bikim ni anam ni bosa kito wuli tumi kina bikim ni ni tuturang na bitumbir ni lom ni altambu siang awalenga ni ka turang mi kito ndok atambeka na lebu ni kilaka nguni sala ni numi baka tambu ya ni tumbula baka ndwa ka kita ukire turanga mana ni zakaba turanga na tabi ngau ni talama ikira numi bosa me baka ni ka turanga na siang ni talewale kuna lama turanga na mi zakaba ngana ka turanga mi zakaba aya kere ni to kulu me baka binna ta ni to bio kan ki kem ni turanga na wali turanga na rambula ni to lum ni wali kere sara rese sing tingo to tuna kiti na rambula ki kem ni ve year rasa nganti na camp study ngoni tu turang artu mesinga toka kinor tu bono lebu ve tali tuli mutu valor tu me zake kitu nunu mir tal tingana masturanga itu lolo mas ve year ni tu kelo ni na wisota vital tingana non rambula ya na tikinya wo bina kango na vali turanga na num ni masu ni kila turanga na ve ndendre ke kimla kurum tiga batamata ndundua baka vale baka sanglotu to sa makarab tayo lingum ni muni na bilu tekina ni to ko num ni bosa turanga to na buli tal tumikina kere na bitumbir ni alum ni na tambu werto na lalai perna doruno ngone le baka kina bikito nang gasi turanga bikim na ndo batanga me baka ni sako to mena yalu leje turanga na lama bata perna tamani ngone ki werna lebendra to musu to turanga baka kina num ni bilu tekbikito bandwa na wali uchisu na num ni ronga masu na wali turanga na num ni na somotel ngamando ni bata kere bikim ni masuk yang terlalu ada di cisu nani misor ni bulan dinan dontong. Amin. Nah karena mtani ko to teman tingan untuk buli menano. Kendo na rin siya papalolo usan rin takaratong ng papalolo amit meron kakuni turno na bilir tingan itu tuwa. Do ala nga tawengo kendo bata kartang lang na common understanding. Wambo tinda sakila kakitikina wambo ta ndona ka wase bi ndona brata na noa saud sinan tuka oba minna dikena ko ta salu tu mai kono mala ito tolo tal tinga na nonda daba ito tolo sar tinga na nonda dingo yo ndona la ini sandrin ta torengo vato katongo na common understanding ndona kanda kila ke kenda na lutunika bituli so roma sona ngona sesona yamba kimbeka baki bola tambu kenda ringo família saras bikena sibi ndongo na tinga bizaba dia sabu kawalu ndona tinga walu basabu kaba ngona sandi lo to kila ni lamongo adakina loud cry ndure makeli watkina ngona ndende sebato kaitu na ngona na Jacob's time of trouble bakakina lisubaka romai umbi tongo bata mo janari tamakina non to line Ang bitong lang ko matujan rin tamay kinantulay. Doon na marami kiro bitang na business sa utingo. Ngayon tulong ko ay bibia sesivalilay ni ureda ni tunci ko mai ni rondol tim ka ba nananto da ba. Naman ko bimisa si kinabalilay. Esa kan baka ba se ato ba mi rondol tim ka ba nananto sandilo. Kaya katorida tiko na da ba. Kaya katorida tiko na nanto na common understanding o nito baka biwe kanya tiko na nortulay na da ba. Nortulay na priest. Nito tiko na nortulay na priest nang understand ta ni rondol tim ka ba ngo parallel tiko batkina da ba. Parallel tiko batkina Sunday batkina sandilo. Me baka to understand ta bina common understanding na sandilo nangunong ko satu ko kina nanabal na kalau sa satar kina nanabal na kalau bata meron nang kaliba ko yera merami da ba merami tawana
Torital chunga kira bino tutu ngo, na tutu na priest. Ya ko to umbita tiken nan ringo, se sambita rato nan ringo, but me rara weekend to me to understand taka. Bagatala kin na leni dei. Bagatala kin na leni tisu talanga umbita tongo, umbita sarta wara na leni tisu, but kin to satarao chimingo na noa. Ngo to sana te build up na non to line kin to umbita tongo. Ngalai ni dengo but me kona lain ngo ningo nda vital kina kena kena lutini ka bitu kena understand tak kena kitungo bitira na lain ni priest but kin to generate ngami ke na nontu apa nontu lain kem kan dona lain to umbite ke bi dongo ki kongo ana rinda ka na village na kenda apa kenda maliwa ini ngono kenda to generate tak na ngami kina lain ngo understand tak ira bambi kenda lalu tuh kebitu nang sendiri, kongo kenda sabuli sama kacung amai kem do jangan tam, kembali singdona lain ini bidangka, bangka, kemana lain roti di mata bina katinga, osang kem bitong anggo irang na lain Yesus Kristo, ngo na kakek kenturin ing bitege, kembali ngo na form rain, ngo na apa? Ngo na late rain, ko na late rain, ko na yat kena midnight cry, na non tu lain ko e peril bat kena loud cry. Ena common understanding sengo na common understanding ngo iko ndratamingo ben great controversy chapter 38 kena chapter 39 ngo ndo present awali non di taltala ni lotu chapter 38 kena chapter 39 ko ya ko kenda 2 minutes ko basan ka ba kenda duanga na event dari sartung ilu na daba sandilo kenda non understanding ke me lutunga na tingka olu daba basan ka ba na kasar na sandu vital na takango ko tara na sandu na makchingo na daba sandilo yo kongo ko jeng detik minik kenal ini pris kongo sanggai detail tak bikin itu na events sember na daba sember na sanggil wambut tu sarni wa muria ko ya sala bata cunga se baka biwa kanti bata binak sana se rubi turilinga binak sana kenal ini Yesus Kristo okay na kau non tango bina kata meto bina non tulai na priest meto mbita wala mandangakina na nortu lain na nortu tutu na English lebih na English letul ana lainingo kinto sana ngarin ni ya sana rin boko fele bital kona laini daki wadgi kona laini ra meturi dala mandanga na nortu tutu na English lebih na English letolu ana non to lain meturi ni have a clear understanding kinto sa chingona kabidni English kyo kama ni kurin turun doni tambo ni kango kyo kasor bin kata sing silu tabayo lu tamo kono ben dan geso ben kata sana te orang anggo mer ni baka ni num do telefoni aset betul boleh ngutan Obomboten indo ben kata mentarong dona taro na bugni wika satu ngontilo oke kira metu tar valeu tu sabuli cuma na bimbin taro kira ka sa dingo mo kira ka sa dingo mo go kira ka sa dingo mo cuma baka sama sul tingo kira mentu bayo mai sing do bayo kembal sing dingo mi iya okay bina valeu klau ben kata murong alsuna respon ni okay okay nanon tumbi tan inglosi au sana mboko tali na laini dake Rain tua plata tangi daki nomu ngona nomu homo ko ika no assignment kira-kira mungkin tak na English plata English na lain daki bisa men common understanding okay ndona quotation ko bang gratiko ko na wale window tribi ko ya ngo ko chuma bikem dona tikno nona EG White software 7 BC page 985 paragraph 6 obe kata mono wilkani tunchumango 3 messages to be combined. Kembali ngono tutuk na English lebih dah. Ya ninti sarong ngata kan sana understand ya na subtitle ya. 3 messages are to be apa? Are to be combined. The three angels messages are to be combined, giving their threefold light to the world. In the Revelation, John says, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lighted with his glory. This represents the giving of the last and threefold message of warning to the world. Siang sarang bakin di kona quotation no banggratingo, ndona quotation no banggratingo, tunchumango, kiba kandorin gelis staka.
The burden of our work is to combine the three angels' message. Kembali, enalainin ko, sekin turin ako tali, turun rin tayo enalainin nila right. The burden of our work is to combine the three angels' message. Okay, nano tarong taro brother Bill, membela na time of the end. Kintu kilabada ba nitin ka diwa ba? Wal sambul ka diwa. Wambo ta sa sumia. Enam to wili kan tinwal tamu ba? Tanyala kana wasi bida? Tinkan dua na tigine bida. Tigine basa bulu. Kintu sa establish kina na event ngo na time of the end. Ya na time of the end ngona la ko mikina na ba? Kabi denglosi. Ngona arrive mikina se ya mikina na tugu ni matani ngelosi. First angel's message arrive mena piringo. Great controversy article na quotations wambo tani sona kasa ng bitu ni mundusan research tanga bakatikim do. So the first angel's message arrives and ngona ba? In a time of the end. Dona quotation sa una rephrase ta kabalilay. So ngul na kana exact wording in view tulwango in a crisis kembali nindo na crisis in dunia ndo na tamata the message of this time is given. Enangoni nindo na crisis ndo na kaya ito external fulfillment. The message of this time is surely bina kena tamata erambula na kena dalin daba kena dalin ngona. Kento kila na daba na crisis ya dike Kate nanan rubala na king the fall of the Berlin Wall. Say nanan rubi buluti na king of the south kina king of the north ko wini kina king of the south. The crisis for that time o ko endona rama ve irlan tamata erambula na dalin ngonongo. Mamutu sa pamuro chimya na valeu yan ngono go sa arrive making na kabiding losi na first angel. Okay, and on 9/11 na kena lutu na daba na kena lutu na towers daba ya making na okay na Revelation 18 angel daba no tuku na inglos ni bagtala kina wasting kawalu mdu bol tambu bagtala kina wasting kawalu tigine ruwa wil kumana tigine ruwa cried mightily with a strong voice. Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every false spirit, and a cage of every unclean thing. Odi na itu ya sena English da no itu ya ko understand ka. Ana no itu na karuni English. Kembali na English ni bakte kala kina wasting ka walo ko mai daba ko bila daba du ka ba ko ya. O ko mai toka ruwa taka ko na itu ni karuni yangi karuni English. Ko mai toka ruwa taka. Misambalo Papiloni. Kem ka turid na history ni lotu ni kabitu. Tigu mai bertu na tu pioneers na karuni English saya demikia. En bagitin ka walu daba. Vasa buka ba April 19 sa mikina na karuni English yo ngona kena repetition. En anon to history en 9/11 na kena lutu na tawa. So ike arrive mikina kabiding English. Adi mikina karuni English. Zaba na kau sa wili ka kunya na kena quotation ba kaya? Ni sa wili ngori the burden of our work. Sengai? Okay. Na karuni English arrive mikina empower taka ko na daba. Empower taka ko na first angel. Tesura. Dono chikina quotation to will to spirit prophecy ni non to da kinto to combine da ba. Kento the burden of our work is to combine. Kembali ngona arrive mikina second ko empower taka da ba. Ko sa di diratiko mai. Kembali bina lain ngo dapat do kamai dapat sana nitu sana tu sari terana sequence ngo dapat do kaya dapat bina lain ngo Power of the second. Ayo dapat mi empathy na second Angel. bina kembali lebu kembali ngo na arrival of the apa third
Odi empate kina. Second. Empate kina second. Kembali, ivi kina close doa. Ngona close doa. Kembali dap saya kina. Empau kina daba. Empau kina third. So tu sare ngona itu butu ni losi. Bina nortu lain daba. Nortu lain priest. Ya na itu butu ni losi nortu lain priest. Batu ngi William na ka tu sana tik wil kiningo. Tu sana ngi understand taka. Au sana ngi tarong sigi sono taro. Kembali, ndo man taro. Ike, lain ngo, kami tengi lo singo. Laba iko ni kau iko. Tabara ni musun taro. Kaya kakaru iko dapat kina kau ngonan dua ike. Kembali ko narin tukulo tigo iko, karu abat kina daba. Rosa daba batangorau. Rosa di bata. Ombo tu sa rin itu racun na konsep ay. Ena bukunin rin itu sa rin takasumtongo. Au kira-kira na kotis ini amena bangari serang amai, mbate meron ni cubikin to. Ndo na kotis ndo na kena kotis na wilingo, kena karu mbate meron ni manjin siko Kira ni na kendo sari da totol mai na kotis ini angi kadi bakang amai, mbate meron ni nutig sumbutik na karun kotisnya. Okay. Norto lain priest. Meba ka kinto sa daka pa binalay ni day. Kongo kinto emphasize kin bali bunan noa. Ena lain ngo sana tarong mandin kin sana taro. Ena bugun revision may na noa. Ena lain ngo. Ibi na lain ngo mombiti kinayau a lone man. Lepas tengah linga mungkin bagai ko tiup kena sentaro. Ibi na lain ngo mombiti kinayau a lone man. 31. Okay, may ke? Okay, binawali po. Ibinabonoy ke mo mbitikin na yaw na increasing of knowledge na kena bakay nga taki na line upon line. Kembali lo mo tsungang kontu kachik may? Ke? Before. Okay, bita lang ke. Okay. Viso manda na kosum tar mayo sagar tu meso kosum tar tanga do tal manda visum tar. Ibi na liningo ko sa from kina se sa establish kina na number 12. Okay, sabakay majority rakamay Pentecost. Uang mau ditunggu buat kita, Kembali na number 12, dapat karta na number 12. Berarti bikin tu sentongko. Nah balik dibika. Kembali ngo batak karta na organization. Okay, tu siapa murid kimia? Kembali tu sari terango. To sari tarango kendo to na itubu-tubu kendo ari bat chimina no ba dasar na bila tara en lainingo. Kembal sana raro sar na lontu taka na laini. Kona laini daki. Kembal ona taron bikin to, bi ko ki ona tar bikin to na matani kuwa. Ibina bina lainingo na lone man. Okay? 2014. Na vale, voy a contar com tinha na paralelo. Congo, va tocar chico Congo. Vena tanya la kana wasi dio tinero sum ko bit ko to wil kana noa. Tanya la kana wasi dio tinero sum ko bit ko to rina noa. Na cross na professor ini bitu na wiki sing bu su chau ndo na wiki bitu na singa o ko ba to ke chume da ba midway say midst of the week kinto ngem biti kana line ne ile Samuel Snow no to line Millerite midway July 21st kim ka to ba kasam ta bosot no asing ta na bitamba yo to rita ngo kem balen ngo na ta bikin to ngo na midway bikin to Kembali, mepakan tu saka ya. Sana bisa nantu kana go sana bikin lone man. Kembali ngo na lone man.
Ndo ata mata tali ko tali mina kalau. Memila ba? May presenta ko bikin to ko be. Kono methodology na line upon line. Okay. Kaya male, to expect ka talang kinto, may ada na period ngo, na doon may sadarating na siyang sulit ni kalau. Sa establish taki. Iba daro to na lechin karu or to sa may one accord. Kembal sa establish taki na siyang sulit na kalau. Ngo ni to rin na nortulay na ba? Nortulay na priest. Mambot nito sa natural na bakasama. Turi dapat ko na mata ni kwa. Okay. Ndo tala point ndo usana mi kata mo sana emphasis kin ngobam bud ni tutur mi bada dasar no yo mi kata mo sana emphasis kin walele ni kwa. Sember ni to na landa ni bino nanto tingin do ni chat. Terima kasih bonongona. Okay. Tulok man don tubol tambu. Ngo na kam membele ta the 8th na kawal. The 8th. Tulak ma dalam tubol tambu. Tu zikira ma non tubol tambu son gitarangan bikin do sonatar. Genesis chapter 17. Thank you. Genesis chapter 17. Kita watan matakin kita sa briefing lagi na matay ni kuha. Mabuti ni sa karon nonto lawiringo. Okay. Na Genesis chapter 17, sember ni tutar, sember ni tu walin kinanggo na covenant. Eda covenant kalau widi. Pia parama. Autaro. Ibi na bonua, iguna rede kina na matay ni covenant. Ene bola tambo. Sena matay ni biya lati. Ene bola tambo. Sena talno kidi. Bebe? Kids, orang teman nak tunggu sister lo, Nanti lo ke Noah, Nanti lo ke Noah, nanti apa nak biar lah, tidak kau nak keluar ke Noah. Nah, wali bukan turut cenganggo nak biar lah, si bebe. Nandondro lagi. Yo taro. Tu boleh picture taman nanti lo ke Noah. Bina lain ningo, norto lain na priest. Tu boleh picture taman kita nanti lo ke Noah. Ibi birto na ingin lo si sebe nango na ikompita kin natal no kinno ena nan rosada ka na viela la tiba kin kalu bita tel mandan ko mandan ni retango rada mandan na we max nango na da rosada ka kin na onno sena kalu bino na viela lati rada mandan na we max jam kan do sa nganin do sumero may banon do nang ito man talabele nang buwan nang sundaro ortu na lo tuki ortu sabe tar ortu sabe sum ser sengango bikin do na sang ni tiki mata ni kwa ibe na we maksum go kota ka bikin na kalo kin no na wela cuma brother bil na bale wi so soro sundo do no brother bil zaba na bunni ka kin so sunda wina bale bu blate ni sa songo tina ba sa songo tina ka tumilo masangga ka na kalo kidi no ana na be kembali turunnya kaya the empowerment of the apa third wambut itu satu rawa okay. In Genesis chapter 17 ngori sana kapna kalau na biela tiba tiba na wale watiki aparama okay autaro aparama bimbi mibe terus ani wili kan kena bitin volta bokla ni ko tina wase tinka bilang baka tinka bas tinka rua tigina dua ya usatar mandangan bentuk sandu tu sawil volta begitu tiga usatar mandangan aparama bimbi mibe nonalak ten minggu uri tiga be ke ena bono bakala ba Chaldeans ena bono papi ke ena bono Babiloni kembali aparama nindo sakila na sentara ya autar bikim do aparama o ko bimbi ten ma ko era kami nglosi karoni nglosi badana karoni nglosi ba la ko termi be Babilon sada ba Babilon sambale kembali ni to mbita na italongo
Belajar apa nama bimbit terbiasa English apa? Ke, seke. Okay, bila kah? Sana numo sistem mero ini me ko bimbit men 9/11. Okay, tu sa mantan bakasama 9/11. Saya ke bakan dua numo to ko bimbit mi ke ngo period ke chuan kabit English. Karon English ngo. Ena bunu taron kini liuna tara. Kembali la non san bimbit me ko na non itu na karon English, whether it is just the arrival or the empowerment. Siang madan itu saya kawai wali busu cina bakasama kang atu understand kan na karon English sa mi gino kwa. Sambil memikir apa? Sambil tak habis kau nak apa ngo? Nak covenant nabi Allah. Kembali. Kau yang ay sambil bukan mai, enak non itu nak karunia yang losi, enak tak habis kau enak apa? Enak tak habis kau nabi Allah. Autor tol manda. Enak ngoni salah apa? Donar ini wasiat mai, nalin bubale, nindo sambil bukan mai, enak non itu nak karunia yang losi. Saya tak pernah nonton itu nak kerja lo si konten donobi ko patki au mindor bimbutan megina. Si bimbutan me bena apa? Misambal papilon. Saka anti Rosi na bimbutan me papilon na melakukan me bala-bala. Ton dua patan bukan sama ya? Na malebu. System. Ani tutur na kana bakata ba anti Rosi? Itu turun kena apa? Num tuni kalau kita menibal balda. The spiritual perspective. Itu turun kena apa ya lo? Dan bimbi termi papilo ni anu mulak termi nibal bala. Ni mulak termi nibal balda. Iya, ni tu turun mana kena pakai yang o. Ni mulak termi papilo ni ada apa? Dua pematal teman kena bayang. Oke, cuma kau ni papilo ni kau itu kena nol apa? Tanya lagi nama sen dua. Tiga nona kana. Berarti kila niko senta binango, iko na siyang nindusi ang mata. Macam na, una numonya ni salah ko termino nunggu zaka. Ang indusi tama lembe ni siya zaka tinga, iyo siya kanya chuna kakani dei. O siya kanya chuna kakani Babylon. Jambale na bulin ko nyandare sa barang bulim sara, sa siyang nganyun dol mo ba? Mo kaway talaba indua, me baka tigipita kaway jubichoni, o iko mo sa kaway ngabi dei. Iko sa kaway ngabi ko. Mambo dito sa muri raya Ulang balik. Kembali me baka sawa si cuma sistolo. Tanya Babylon ni cuna nona kana. Babylon ni cuna nona education. Kembali Babylon ni cuna nona apa? Nongon saling garib kalau worship. Nangun salah apa yang tong garib kalau kino Babylon ni. Pindah balik bu. Nak kena pakai ngatik sini apa? Baka tangi. Mambo tu nito nanggangaro ni sarmai bina ser rong ada cikarna lubianta. But sona ser ni lo tu ni kuasa pakai tungan ser ni dei. Na risa mengani ser baburu rasa aku belum apa? Pamanyo lo tu. Kembali sa kelangan tiaboro, nyokin tu sunan lakon buru-bura, aku ngasa aku cikomi be kwa. Ko cikomi lo menulotu. Kembali ke bakatu understand tang bina kana konsep ya tu ngereda, nyo Babylon ni sa satu kwa. Sa penetrate sa tunga Babylon ni bikin kelangan tamata. Kembali no itu na karani nglo si. Dosa kita bagtel chungala murid kumai na wali buna kumai kembali nono tuku na karoni nglo si ako na tuku ni lakoten mi be lakoten mi Babylon itu sarre chumia na tanyala kena wasin dua kena wasin rua kena wasin tolu tanyala o Babylon ni chukuna nona kana Babylon ni chukuna nona sulu Babylon ni chukuna nona education so nanta mata na via kotik tanyala mai sebe be dan maksam tan lem tamata na via kotik tanyala yo tanyala mana si chumi be tanyala mana si Babylon ni yo tanyala chiki Babylon ona na batu lewa kwa bakati ko sen lewa na tanyi naga ko ya chuka bakam bombula oi ko batiki andur chungo bombula sen akin dur chungo ndono ngona sile chuna kala na kalo na ngala mendur lakoten mi be mendur lakoten mi Babylon kintar chungo no tuk ni kabin englosi karon englosi na tuk ni matai englosi na tuk ni karon englosi ko di sal chuke favorable juga ya sen ngono bina ka mom bimbiten mi kini be Babylon yo
Batin ni saya lo telan ngo ni tuku ni katolnya lo si sana tiku menen rendre tel ngamai. Batu tu batagi bi Kongo. Kongo sember ne katolu. Kembali sana tiku rendre tel ngamai no mumbibitin mi be. No mumbibitin mi papeloni. Ena sana beka baka zaka. Sana sana beka baka education. Rana lawan ni non rembuter mi ne korbuli be. Nangoni korbuli sada ni quoi. Sana tiku menen rendre mai. Ya tu babi nak ni se restraining Islam. Batane jos Muslim ni sada ba. Se wilu tek ci non tomatin tu kembali se favorable ci nga se favorable tu okay yo itu sana la ko di non totin wal kambu ena vol ni Genesis bakati bu ni kena wasin kabitu kere kinto muto tek man wal kambu bakati bu ni kena wasibida tinga bitu bikem dona muriti mai kito bital no tingo memblati aparama o ko mbimbitel mi papiloni se me wuri ako mbimbitel mi yana ni tukutuku matani sandu ala ko ten mi papiloni ya sa mbimbitel mi ko ni tukutuku ni daba ni karwani yangi korni nglosi do sakin da bakital chunga me saraba kera nam dubi besok sa tosingona huli na matani kuai kito sa chikini to bola na bola tambu na bakti bu na kana wasitin kabitu bakati bu na kana wasitin kabitu ngongo na biela la kita kabna kalu bat ki mosesi Wakusara na menikata mo na motori lisubo wala talanga na relisubo talana na taro menikata ko wataro nga tuma dati ko pero to na lidu wala ko to sa tiro ke onno na matinta mata taka na biala la tibat kidi wat kina kalu yo no va kaba ko na biala la tibat kina kalu ena tahundaku ni sa songa wuchina daba katu bin loma sa wasa cuma brother bil ngeta ka vono na biela ti sa cukup muringo na biela ti nandonro langi iyo aparama o ko na kapatala ko na biela ti patin kalo karunta mata ka na biela ti patin kalo yo aparama ta ka ko na biela ti kina kalo nango na sakadi bitan mi ko no ko mela ko mi be papi lo ni kembale ndonya chun kabitin english ya karo ni english kembale na period ngo nango kadi bitan mi kino dei o aparama ko ngemita ka kina kalo na biela la ti patin ko ya kembali be yere ke dara tali rawa ena no sakadi na kalo ena ngon ena no period na karo nglosi no na lakotin mai na kalo na takam na kira na kalo na takam na bela la tibat kira o wasiatiko to sin ravando ni vindusi waendua ena songa na sana ni papiloni batele weekend na rani vaya na nonda rai o ya usatiko na kena location donu eu se kanya chuna kena kakana daba mata papiloni tanyal kena wasindo wasitolo tuna kena mo na lifestyle ni dei nei papiloni o baka usa illustrate tu ilu on du sita bale tigi ne se chumi korbuli ayo kanya chuna kena kakana kembala kero ro se chumi be kero se ba dora kena tigi na lifestyle ni dei di papiloni kembala na kero na kalo kinaro kero bat kita bale mi kero la keten ro sana mi be papiloni ayo mbole kina wambo ni samboli tal chuna kina tabale kembali au na radio ngaki na sangatal ni radio tal kine ndo kitu sare cuma na spiritual side ni lakten mi papiloni lakten mi ni balbalda na physical side ni lakten mi papiloni lifestyle wat kine ndo talang na country living no mulak tami bina daba no buda o parama zakabango itu ngabi kwa daba kwa vakambota eda kaba kembali period ngo zakaba kina parama yo Boto aka perama eda ka ngo ko na lo manya ngelosi lo menor tutuk ngelosi nakalo endo batekla na kena daba ojo mena kena daba bakati bu kembale sotal na bakati dei perama arna bimbi terme no daba no na karo ngelosi arna bimbi terme uri semai papiloni erna toso na daba erna toso na pambota kembale lesion bi ko batiki yau ni kuwa
Nindur se chiko na pirit ni karoning lo si me baka usaka wa se siko. Sa involve tal nga ngon to chiki ngona kabida. Katolu ena sana tiku mena mena bimbiu. En sana tiku men ren mai sona kaigo takapa. Io come sono tosso na dapa. Io come sono tosso na bambota. But na kalo endo declare the end from the B. Kembali sotal na para mer nan duri tal na bata o chini dapa. Ningono ngo mer kamna mer talira. Misala ko para masanga na kamna kalo na bi yala lachi the covenant. Kwa tuna wilika ena vaktikla ena vakitiki buni kena wasting gebi dosa chikin ngori. Vakitiki buni kena wasibida. Tuna wilika manta bala la isombo Ono wili tigan yo keri kimdo mundo sana pamuri nga menum dol tambo Bakati kibu kena wasi bida tingga bitu Obini kata mau war tekraongo Na bakati kibu kena wasi tingga bitu ngo na karoni ngona nanu mna sarchingo ngo na karoni ngona zakabukin na kalo via param na via lati bakarua Nduanga na biya lalati ya zakama ko na kena karuani ngona ena bakati kibuni kena wasitin kabitu kembali ko asa zakabo chimai ena bakati kibuni kena wasitin kalima ndo changa biya lati no mudaba no mukawa ena bakana daba nuguri mata sawa kena kalo nyoloma ndo changa biya lati yo na kena wasitin kalima zakama kena kalo wasitin kawo no tolo ngomba ngona Kento buli tikuna mava bila sawati mena kasi how to study the Bible. Ndona kango na title. Na ulu tangangani chapter bola tambo el profesai oko tulu bi kona talnoa. Okay, chiko ube wasen gingo. Na wasting kali masala kamana kalo na daba. Takamana kalo na bi lati chapter 15 na kabi kona covenant. Covenant 16 Sudo dei. Sudo isimeli. Sudo isimeli. Kimbal nakalo o para ma dinata na biela tsanga. Fel kia para ma. Wasting ka ono. Wasting ka bitu. Repeat atal nakalo bidei. We para ma na covenant. Num na tsga Wasting ka bitu repeat atal nakalo we para ma na covenant. Kimbal ngo sa karuni daba. Rua ngo sa karoni ngauna karoni ngauna duru chugala mongo rutungo nanu muti matango ko arni jende tatal kon tatal na sona buli bikin do mendona stadi tak mendona kaba duru chugala mongo yengo tusan lango bina wasting gabitu wasting gabitu betul turuni reda ni sakaro chini ngono nanu muti ngora karoni daba na bali bu karoni ngona au tar bikin tu na kalau sandan to ka nikua na lingana na kabidi ngona matai se karua na bali karua rani to bi to na sema chula bakasam autorong raton bigim dom turun di bakasam jigina okay ono ulikani kare mendolo ba muria mai and when Abraham was 90 years old and 9 the Lord appeared to Abraham sabi sona na ke sembera and said unto him I am the Almighty God walk before me and be thou perfect and I will make my covenant between me and thee and I will multiply thee exceedingly no multiply thee exceedingly we can to na kabir ni ngelo siya tuno no mutiko kemal na bi ka keden ko ela application we can to kabir ngelo siya katuleng lo sina wali na katuleng lo sina kuta may na multitude we can to kembale up daba multiply thee daba exceedingly kembale an application daba no na barita chungo be para may na katuleng lo si And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be the father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abraham, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. Bikin itu, itu santi buka di kali itu, bah, bani sasong bikin tu lekat tu melama. Sana dapat kinto father of many daba nations but santi bulo man tamatay an application with a priest application with a Levites kina Nethanim 11th hour kasi okay and I will make thee exceeding fruitful and I will make nations of thee and kings shall come out of thee and I will live on a meet together
And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations, for an everlasting covenant to be a God unto thee and to thy seed after thee. Right? And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, everlasting possession. And I will be their God. And God said unto Abraham, thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generations. Eh? This is my covenant, which he shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised. And he shall circumcise the flesh of your foreskin. Kembali ngona daba? Ngona covenant go. Me bandinin din ni kasa tulong go ko bidei. Me bata kile ni ka tulong ko bi barama ni na lebu nona daba. Nona kawa. Itu makwa. And he shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. It shall be a okay, one thing in a washango. Rather, Navia Latikin the Gaba, I'm going to can a token. I'm going to can an ensign, I'm going to can a sign. Now token number Bali washango going to will in the dictionary, the Talagan ensign. It's a sign. Kembali, Naivata the token, Nivia Latino the Gabat Keiko, Timdom circumcise. Yana via lati. Yana tukun nakaba. Num do bola, kinto ulik chuma bilang tukuti sana noa. Kona nayabu. Dona kotis kinto wil kana noa. Kawin kata munre tarami lomai. Kona time setting ida ki ngabali lai Revelation 12:15 to 17 kona quotation ko to laki yo willi kanga mai do andalan chingori they were holding serious errors do sarida kama gib kan do sarida ngo ko chumi na Acts of the Apostles 2:5 paragraph 1 they were holding serious errors do sarida ko andalan tigitigo kay to mana will make but with clearer light they gladly accepted Christ as their redeemer, and with this step of advance came a change in their obligations. So sa pamadal kinana noa, as they received a pure faith, there was a corresponding change in their life. In token of this change, as acknowledgement of their faith in Christ, they were re-baptized. Nanuma. Siya baptized, they were re-baptized in the name of Jesus. Kembali, a token talaga, nadaba? Rebaptism. Kembali mutaro. Na circumcision, ako ya, sa nadili, tutupat ang akin baptism? Namalim. Ano mo sila masuk rebaptism Tulong man na Roman kinawasi rua. Roman kinawasi bida tarachungori tulis talma mikina. Roman na Roman kinawasi rua. Tinerus bul kawalu kina tinerus muka diwa. Roma kina wasi rua tinerus muka walu kina tinerus muka diwa kesalorai kina babalangi rua tolu. So he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outwardly. 29. He is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter, whose grace is not of man but of God. O de Jew. Inwardly. O ko yang asa circumcised ba? Inwardly. Kembali ngo laku ngo kona heart. Circumcised tingna nona ba? Na heart. Kembali ngo laku batsang ngakina ba? Korto ta kabor tumi bei. Betul itu noa. Orthodox Church of Ephesus. Little Ephesus. They were circumcised in the ba? In the heart. Udah bewas yang terbang sama? Tulmai.
Tulis dalam Genesis. Terus ada tinggal bila. Terus ada tinggal kedua. Aku kira mana wilkan tinggal kedua. And he that is 8 days old shall be circumcised among you. Tumango. Every man child in your generations, he that is born in the house or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. Nga tumango, ko nga amba kita ba? Ko nga amba ki walu. Ko nga amba ki walu. Okay. Ya na kabna kalo bidei. Via parama. Ni sa kabo china kalo ngo. Via parama. Sanga itu kuno tala ko indona ka. Obin kata matuno wilika. Tinero sabul kan dua. Kere mituno wilika me kere baka pertanya. Tinero sabul kan dua. Ena wasi tin ka bidu ne bakte wu rua tolu. At my covenant will I establish with Isaac, which thou shalt bear unto thee this time and the next day. Tumango at daba Set time. at the set time. My brother. Naga? 8 days old. But 8 days old. Nakabaliw brother. Nakabaliw brother. 8 days old. Nakabaliw na bantong taka brother. Praise the Lord naka. Tulis talang tingin rusum kan dua. But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. Okay. Nanumutiko. Ike sa set takibiro na kalo indona daba. Dona time. Sawo tinanona nakamo kona daba. Na via lati birau, vikoya via parama. Ni sawo tinanona nakamo na via lati via parama. Sa set ko indona daba. Set time. Nanu mutiko kento to compare ta chingo may nabakati bu baka kina daba. Declaring the end from the daba. From the beginning. Tembal nangona sana daka kina covenant. Numutiko tulangere dani. Nadam na covenant. Circumcision, dabatale. Rebaptism. Nangona sana daka kina covenant. Na via lati. Nakalo sana tukulo ko ndana daba. Dona set time. Wambo tu sama muria mai. Okay. Kembali ni sana kau cebia lati expecta ka ni nakalo sangat tulo mo ko bi kundona daba. Dona time. Na time ko madam sana ada kina. Tam sana ada na time ko mo vitalon ya para mo kutu tap chingo. Sana sudu kina dei. Okay, chinge daba ya do biro no biotini. Arong ke bendandre. Banda daba itu mai sai. Wakatiti road daw taka. Tawa bang buta. To nito sana buliti nito sana bitan to langona. To sana gere kede mena kana daba. Nan bimbi nito sana turu kede mena kana vitor linga kede mena bi baka sama kede me support kana ngonongo. Nanti ko sona daba. Nanti ko sona batitinga. Iyo kemaka nakalondi na ko declare at the end from the beginning. Kemaka turu dango ni sa watch na covenant. Nakalo sa setang dona ba? Dona time. Kembali na ba kagin si bibi? Okay, otaro. Bada mana kabun go, bada mana token. Saba doriwati. Buru-bura nikua. Saba doriwati. Rindu ay ba matatang mayat bibi? Na wale bada Italy artu rebaptize kin artu levida. Buru-buru to ko rosang bulunga. Inarada kena application kena fulfillment. Ni watching ano to baptize so. Ram saya do. Sa set na kalo endona daba. Dona ngona. Mesana sudu kina na lubini daba. Promise ana la nia prama. Kembali expecta tama kinto nindona daba. Ndona kabango ena ya daba kina. Okay. Taro. Nagando ya buti na tawa mo. Isan dende mo nang toso, ko kan no sala to may prama. Ndo ni kan mo tigi ko.
Isang may yabon na pos niya rabutan na kalu. Ngayon ubindin na bagita la beauty. Tabang buti kita tu. Sa kung gay kumain di may sa rabutan na bagita. Demi basi kana tabang mo. Ano bendo ko mo. Na waliw tarbina ka. Dua. Na me baka turu de talon ki aprame ki ka ro complain ta karau na non ro yang baki of old age. Na non ro tu bagi nimbula. Me baka iklanta mata sasin ren gindo tale daba. Endo nambuni ngone samba ki dio sambu ka dio tiko. Sana sin ren gidaba. Kembal ndo na kay bala chila ci weekend na bano nga ya tu ki non daba ka sama kenda daba. Kenda mata. Serbo no nga tu ki non da kilaka. Sena non da rimbiaka. E in dua ndo tale do na preconceived ideas. Aureni ka na ka uwa pa madal trenilo ay ang na preconceived ideas. But ni kila to kwa I'm 99 years old. Ana sinden daba. Asan sinden walu bintal. Yani tutur me kana bayal ni kuwa na preconceived na katu sakila tu maindo ngona daba. Mbalawu ya na bu na sono ngondo ndendre baka kina se bati tingata ka. Na itu suwe menaka na kalu. Banda kurung buta sana kalau ne sindri valu tu mako na uto to muri kina uto manta kina uto muri na ena mate ngani bula. Suwe le kina wasirua. Ita ka tu ba? Ya kebaka tako sobo na kalau na nature. Ena vukum kina vukungu. Ya mendore kina bin na ba. Odi yo kima menta mata muni do no kima mikina. Batana kaya kama na kalau nabi tambang ona na taro kon nature. Taro kon matin sing itu bandu na vuku iranga na ba. Era on tamata. Kembali na kalau eda ko in lebu sarna bunga sing nya dabara na baka samni daba. Baka samni tamata. Ni sa setta ko andono ngona biro bio chinya ro ndende raw. Balana daba. Preconceived ideas. Somebody said that ko andono ngona na bata chu ngona he declares the end from the beginning. Number daba talan no begin to. Number ndende taleso. Balana daba. Preconceived ideas. Yan do na ka setta chu ngonta mata non ranga na baka. Non ranga na bambuta. Ya kung kita kapital kina na kalau but ni feel ta ko na test ya. Kita kapital kina na kalau ya para maindo tala test. Mena mati na ba? Mena mati lu ba ne pasi ka para ma ko asa ngai tik tik para masanga. Ngoron do sa kila rat mingo na tala ka para ma ngoron do tala test la ko bi ka ta ba mo to chinga. Ya na test ngana la ko bi ko ona singa tunio babarau ena tignisi nga sana le luku di mai. Kem ka tumbin do na time. Saya bita mana kalau dalam time. Orang saya tunggu baru, kembali sana kerala dengan nomor apa? Nomor test. Wabud ni sasu menum ni taro ya itu bisa. Total na bakasam. Mai naka. Na uto ke denika membele programa there was no fear in them. Mula tani mula tahu betul na bunga the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kembali ke baka rosa vakila kata ki without fear to have reverence for the Lord. Kaya yalikina na pambo. Kaya kaya ito na ni bola tambu ersa rusa na nungu tamata. Isa siya nga biar na buku. Balata nga there is no fear. Even though the instruction was been given. Taso libero ndo na ka. Ya nabuna wala nga nito siya kinatawang bota. Isa nga narereba ka na kalu. Kaya bale natabo narereba ka na kalu. Nataliraro nga kinano na ibagaro kinano na ibuna. Kinabole. Nawalo. Nah itu mana? Tu sara ngo na bata kile ni kabna kalau beti ko ngo. Number 8 Number 8 na ba? Kawal limbongi. Meta kina daba. Na be dilipi. Nanti voltambu. Tolak ko na pita, wali pita. Matain pita. Kena wasi tolu. €3 ang ulo. Kena €3 ang bukan dua. Main. Abraham had accepted without question the promise of his son, but he did not wait for God to fulfill his word in his own time and way. A delay was permitted to test his faith in the power of God, but he failed to endure the trial. Nawaliw. Kembali na tiring time ay. A delay ay na tiring time. Kung kita kapag kina ko meron bin kaya ka, kung nanguni tiring time ko sudu tumikino di. Sudu tumikino ismail. The delays can be a cause of doubt. Nawaliw bito kan tagi binasun tarbi tama bisay. Kembali na delay
Amber sana ngango Rani Costa na dava. Daud na waliu. Mai unaka, mai bro. Dina. Ngomong sama kinasial. Mati sarang apa karena demi berapa mana? Karena kira orang kena dia, satu berapa kali, tapi yang kaya kita ini. Dina sar. Harus sakilati, bukan apa kita. Ya salah orang asal di orang, tapi ingin yang ini. Iya, dina sar. Tapi saya buat kinasial. Dinum lah, tonton. Kalau sama kita harus ini. Bukan putih atau. Amin. No waliu. Mateni Peter kena wasi tolu tingene rosa bulu kena tingene rosa bukan dua. Kere mena wili kemana kena babiti. Kesando reta patan kena babiti mando mulib sara mateni Peter tolu rosa bulu rua tolu. Oire kalendre de liu ni sabu sota makan di na kalu. Kasando wawa na ngune noa. Ni sabu krauta kiti ko na wanga. Arsa leu bidanga iyo lewalu walanga. Sabu kumbuli kina en lo mani wai. Na vale beli ortul. Ngane bakataka. Mai. Ngane bakataka karni sabu kumbuli kina bakakina en ngonongo na baptizo. Esenga ini sambiu walanga na ndukali. Nianga kanisa tukuni rao ngaya. Isa pindaka wana kalu na nonda lewa eloma en buku. Isa tuza kitalma ina mate ko Yesu Kristo. Na vale bu. Ortul lebih tertumbulan awai. Ortul walu tinero sebulukan do wili kan babala ngi tulmango the like figure. Kembali na figure apa ya? Walu where unto even daba. Baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of good conscience towards God by the resurrection of daba. By the resurrection of Jesus Christ. Kembali na walungo sema isana talanga pinakakin tori chimina daba. Na bulu tori chimina no ala ni tisu. Na walungo yang bulan na daba. Na wai kembali na walu eda bata kata kwa. May bakato sa tinggon dua rua. Bakat lagi na bosong na resurrection. Tau kila kento nyotisu enduri mena kabili singa. Kawalu ni singa. On the 8th day resurrection 8. Mereka wasiat dengan Noah. O tisu, o ko yang kawal unta mata ko tu gimana apa? Tu gimana mati. Ko talangan kawal unta mata tu gimana mati. Rabu senam dam bawal tu sari cimina Noah. Na kena tege butik talangan song lo tu deh. Efeso ko bar tegi tu Efeso waktu lang kena wasiat ruat tingin dua. O tisu itu na kena ramali ona tutu ni dinae. Bitu kembali ko na nama apa? Ko na nama bawal. Okay. Ena bugun baka sama tamai Joshua tulang matana tin bola tambah. Karun pita. Tolu. Sanga 5. Karun pita na kena wase rua tigina 5. Karun pita na kena wase rua ena tikina 5. Kira mutu wili kemanda rua ke salore ni kira bakabiti wanto muli besar kira bakabiti rua tolu. Asa siang talangani leman hirti ko na kay buru-buru makawa asa bakumbulin no ka leo vitale. Ko ya kando buno ta kan ibal-bal dono kasal budir na kay buru-buru ersa siang ni lo. Tawil kan kira beritanya rua tolu and spared not the whole world but saved Noah the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the na tinatara ba sa tuni dia kwa sitoma ki komora kembali ono la kabini tamata Kate kem ka ono la kawal tamata ono na kawal tamata wontong ono Lepas saya tu asong katumba asong katumba Tubak samta ngono na kabin tamata kawal tamata wontong ono sasong na ba sasong katumba
Okay. Nitu babi kan takati ungo. Na walungo no ana ikawalun tamata the 8. Kaya ka no ana ikawalun tamata. Wondong ako ya sa song na katumba. Nitu siya mabila namba walungo circumcision rebaptism kina resurrection. Torengo ningo ibata karkar ni daba. Orto na tol kango orto na figa namba daba. Namba walu. Okay, itu tang tinggal tamu. Aisyah nak nawas tingkan dua, tingkan dua. Aisyah nak nawas bila? Aisyah nak nawas tingkan dua. Na wale bu tingkan dua. Aisyah nak nawas tingkan dua. Tingkan dua. Rua tolu. Kena baka biti? Okay, kita uli kana kena apa lagi? Never day that the Lord shall set his hand again the second time. Ayo. Cover the remnant of his people, which shall be left from Assyria and from Egypt, and from Pedros and from Cush, and from Elam and from Shinar, and from Hamath and from the islands of the sea. Na wale bu. Kembali to uli kana tini wal tabungo. Endo na ensign na nada ba? Ena la biti daki. To sa cuma na ensign, dapat talang tanah pas mesti ensign. Token. Ensign na token. Kau na la biti daki tayo ko ya. Each shall the Gentile seek and his rest shall be daba. Glorious. Tigina kan dua, and it shall come to pass in the day that the Lord shall set his hand again daba. Second time, kembali anak karuan ni daba. Kela, so bikin tunggu mambuta. Aku saya experience langsung anak karuan ni ngona, sebab so bikin tunggu saat rumah ibina movement, ngai ba rarai mbanga, ocing alam tali, ocing alis tali. Iku sama kau bakal lama ini sanggup sakit ni ngona go. Iya bikin suasana bikin tuh ndam cikin ni gua. Suasana karuan ni daba, ni ngona. Nah kalau kau tu kata anak karuan ni daba. Karuan ngona. Berarti dapat kata kena kalau nak karuan ngona. Hah? Betul itu nak karuan ngona? Established. Hah? Berarti nak karuan ngona tu ngona second angel empowerment juga. Sasong kena apa? Nah walu. Pinah walu. Karuan degree sa uci kena balik, wali soro. Aruna banjinji na merin apa? Merin dur non tu baka sama ni kuah. Kelak ke bangga itu angga yel telgo. Sail bantu. Au sa kurum buta kin dona geng lele ko sengi out ngango. Ko sa kurum buta sana. Sakaru sarang ini ngona ya. Saya lima bina message ngona karu ini ngona. Satu dor misa sa singo dor mendo talanga yel terima ina ngona ngongo to sa cikin ngo. Gendo yel mengo. Saba dir lo masarang na no sali adu kina bambuli kina nakar sara bambuta. Nambu ngorong al sa kurum buta sangat. Puy, iyo ya sali sunu ayo mantang ubak sam tigo. Sarang kina baliu. Bata kep kau yel tin ngo so bangi tong gitu takana na final laps ngo. Kaya biro na lubiro ni roda ta kana baltambu robang kiting kita kata kam buko ang milam lain chilo bulung kemal sa amin on point in time and I history na nalut na kalo sa nalut sa na kalo sasangan ni dul mentabang kiting kita na ba sasangan dul mentabang kiting kita nang garabi kalo windu endurin laki windu eleven and dam bitu mai bacha ngon don dusia kon durmi laki windu laki bi kon dam bitu me barongo sasingnya saat minggu na point in time nandolongo na history ni buru-buru ngona na lutsap sabana kalau sasing nandol mentaba bangit kita kawa sa cukup bisnis talor mata ni kuah ana buna sa sulim bikin tono kalau na daba na covenant na vows nandolongo nandonan baki mbata mingyado na singni bimbuluti mesa daba mesa mati rauten mingilim buluti sa daba sa mati yang lamuna ngok sana kalai mencelim na kalai tentu biar tengah milu au sawa da menarang da cikum bulum bula sing sawa da au sawa baka wasa man ngurong da cikum bulum bula ya usia boroh tengah ngone cikum bulum bula
Kimbal sana yalo main telepon itu tapi bisa ibat kita misteri. Sasim tu mun rubor ceng ceng bulun bula. Kimbal mun do sana enggak enggak. Nih. Bala kawan sa ndapaparo chino ng pagtisyo. Kira akhir mengitur dengan mengenal hotel untuk singkuah. Kira ngitur main kambal karena baptisme bagus. Amin. Nak balik. Betul-betul kita justru. Sampai kali ini saya terlalu gitu. Serius orang teman-teman teman-teman. Amin. Teman tubang gitu yo. Nabi tos semai. Ya sahur itu minggu nak bimbi. Nak. Yeah, secret dan. Between the wise and the fish. Bali ko rin sinabi na naman kasi mo government na sa nakaya kaya mix taki. Mga do mix taki wala Italia na kaya jina kaya kaya. Kaya tambukin na. Yung tamad din taka. They can read between the lines. Kaya so no na bitaw man nakat. Dala na they design. When they have the whole spirit design and there's a mix. Ako kamu tinurong mo din design. Tulak tungan ba Italia. Joke tundangan bertugali pagtis. Ngor. Ano mo na susunod dito na 1 year pagtis. Sa tunan mo tukan kan tungan ba Italia. Kaya bang man pagtis yo sa excited mo dito. There's no last minute. Sabi na nagborder ni baba sa kabula pa may na maikili. Tulo kaya kurang po ni sorry ni sana pagtis ni sing tumatangan sila na doctor. Ano mo na April time. You spend time, push time. Nah, balik. Tadi, kalau kita nombor nama. Macam mana tu dia ni, kalau nombor apa tu semua bola, apa tu bola. Rusak. Mati bah. Anak pun lagi nak kena balance lagi nak sana. Nak. Antar bersini. Main berapa? Ang bakon na under na petition. Doon naman nakakipagkitalan na iyo ko sa petition ni sa unge tingo melok may kanapil ko ba tiko nanda bi petition da klap. Nawali na baptism ko na nakangokila membela tami Italy. Siang tali doon apil ko kay imbatinway. Nama kang anang uni tisu atau baptis nganang una? Ngaling tisu? Kalau saya awak cuci tangan baptis, kalau dono next, baptis asong ang katulong. Benar movement kok kira sasong katulong kira besar. Close up. Sao cuci baptis? Itu buat ni juga ni konon untuk petition. Sa inline searching na kinsa kalito na ramo. Ber na perlografi. Nah, wali. Itu tu eh. Ano mo sulit na kami set time. Nah, kusulik. One year na may na 8 kilo set time. Ito wala na mag-issue. Well, karena dulu main between iya, kau sa. Kembali nakangay ko si Chinggori, kembali ko nagyapon ko. Kaget mo. So na okay, na rin ako parang tikir for the last minute, may kaso mo so to chance kena chance ni 1 year. So na rin 1 month na 2 months raw eh. Raw eh. Taruh na guri. Kalau cuma kalau eh. Nada begitu ndak apa? Min, benar. Abang kena ngono. Nah, wali bu. Okay, itu sana numa Aisyah kena was tingkan tu sa wil kamaya.
Kento ngere tumia ni na evita na bono tia. Ina tikire tingkan dua. Evita na bono? Walu na bono. Na kawalu ni bono dei. Islands of the sea. Okay, na islands of the seas, eh? Okay, it's islands of the seas ngora kene kawalu. Au wili kitu kana singa apa singa ucing kondo ni bola. Tangul apa ni bola apa? Au tinga wili tiko. Na uci ni general conference lakin na vanda. Uci ni general conference. Au uci na sa ida apa tinga general conference ko sange babu ni binati. Sange babu ni binati ka ko na ere ke na candidates ko attend ta na general conference, eh? Nge babu na mo ko babu na ka Australia mention te Australia. Wati nga sange mention te ko babu na tala bina candidate laksar me bina islands of the seas. Eh? Kau wasening ko mo to separate ka. Australia may bina islands of the seas. Eh, but no babu ni bina kaya ako separate digiraw. Sa babu na Australia o sange babu na ta ko na islands of the Islands of the sea. Yeah, islands of the sea. Bina walibu. Islands of the sea. Hindi so na mabalik ko ito eh. It's islands of the sea. Islands of the sea. Kaya ko chibu na tinwal tambaya? Bina walibu. Na walibu bro. Na walibu. Okay, bina walibu. Eh? Obe separate tayo na Australia may bina ba? Bina islands of the sea. Yo, kento kila kento ni Australia will talang ko bina ba? Will talang ko bina South Pacific. Eh? Obe ko talang amin ko na bugin baka sama na ba bina katiw ko. Eh, kembali na bakia at ko talang ni kaya na mata ni be. Ayo kilanga ni tukia na mata bichi. Natal no ni kaya ukila ni tukia na mata bichi kya. Eh? Yo obe ko tanga mai sanga mo establish ta na baka sama ni kento to will chumi to kabida. Kento to will chumi kawalu. Eh? Yo nanando to papite so salo kudi tingo me ngono ba? September. Non to papite salo kudi tingo me next year 2019. Kembali sa papite sikino ngona kabida. Sa papite sikino ngona kawalu. Eh? Kesa papite sikino ngona kawalu. Kembali ngoni saya na kawalu kene matai mbeka sa tingu mai. Ala ko chumingon dono ngona sana me na kene kawalu sa me papite kembali sa todo ko kina nito sa na ba. Itu sa na wi mak ngona ba. Minute cry. Eh? Okay, kembali ngona minute cry ngona rebaptize me baka to sa bitang chiki ngona ba. Ko sa tong ngona token. Eh? Ini sa sulit na token kembali sa setting sa na ba. Time. Eh? Yo kento kila ni sa tigu mi be. Ngona kini matai. Ni ko to sa understand ta chiki ni sa setting na ba. Ni sa setting na time with the School of the Prophets. Namba kita ba ya? 2019. Eh? Kembali kita sa setting na time na 2019, ngai to pabitu sa kento 2019 no kento ni kabida. Kawalu sa kena uchustel nga, kembali sa baru establish sa laki na ibur-bur to ako na song-song lutu di. Sa baru establish na song-song lutu episode ibur-bur to. Eh, kembali kita sa baru establish na song-song lutu episode ibur-bur to ako. Ndona time kinto sa ba? Kento sana understand ta kina ni sana alta kina no next laba. Next week max and next event. Eh? Mbiji kinto tong madigya. Ana bugun siya sen ngomba dito sa sila ko sibitalang una. Do manan to maswi. Kita bawa ni binak wali bikim ni nito kalu. Ana bugun rano ni tamata. Ana bigi bosa ke dara mamati mi bikim ni turanga sara bikim bimbi to bata sonaka. Era bikim turang bikim kilaki ni turanga ni sa wala kan dinam ni rere mai. Turanga sa bala butu mai nan ngarabi kalu nan dalani burburongo. Indona kum turanga na bunya lon to sa bela ko saranga na bono ni sa barutaka. Ikito babi bina ni to kalu ni sakati mai turanga bikito ni sana baru mi koti kito no bono ni sa barutaka. Ugi kito turanga kito sele bauti ngani tumbulo bikim ni. Begitu lokatin may turang na nona system mo hura-hura sa Papiloni. Begitu lokatin may na ibalbalada. Kira-kira turang na bitumbir niya lumin niya lotam kina tamata yung dua, kina bubale baka yung dua, kina song-song lo tu ibiti baka kina song-song lo tu ibisi hura-hura. Inakawali turang na nung nirong masu. Inakawali nanraki ni sulit ubikito sisu ni sorke bangbola.